Anyang laki din! Apay nga tan ni Angie, kasla al-alya tilangana. Ha? Apay ano ko namdayon ta? Una, tanong masabat ko ngamin, kat nakapuspos ko ti eyeliner na, kasla aswang tilangana. Ay naku mare, ikaw namkit di, umapal ka lang kinkwana. Ngamin, makitam itirupa na, ama ibagay amin kinkwana, ti i-apply na itirupa na. Ibagbagamot. Anya aga po nga umapalak, no kayat ko kat agay linerak mo. Anya? No ti panagkunam, kat maibagay amin kankwana, di nakarkaro kanya, ha? Ang mga nudidak mailasin asyak ni Petra, no siyak matagpapintas. Kasla di kamot na irwam iti ugali dayjay ako marita. Basta ada makita na anak kapurma, wano naka-lipstick dita, dilawon na. Sa bagay, kasjay ti ugali na sipod pay. Wan nga rod, iso asaan kan amas daaw. Ay, dilata ngamin agpapintas na umapal. Sana kasjay, ama pa na itis-chismis iti tattao. Kat, anyangay nga rod, iso mo ti ugali na. Bayam, tapalagi paktuman, barong makarik na. Palagi pam, nga magsakit mo tinakam na. Kat makaamumutan ano ang sakit tinakam na kanya. Tinapatag, maibagak asaan na nasaya at dayjay nga aramiden na. Marurudak at talaga amang kikita iti ipopos na dayjay a babae. Ha? Asino man nanday tayo? Asino pa'y kumano saan ani Angie? Hay, kar-aryak abuy-buyang ti ropa na nga aglabas iti Facebook. Ha? Anya? Ay na, Petra ya. Di na kamot an-anwan dya tao kahit. No di mo kaya't akit kita ang tipos na. Payam lang sana kasta. Ipadlaw mo lang, umapal ka kwa na. Anya? Siya? Umapal? Kan? Apay nga rod, amarurod ka kwa na, nga awan mo't makagapo. Ay basta, may saka mo. Ibagam laang no crush mo dayjay nga Angie. Tapno siya kung amis mo timapan mangibagakan kwa na. Anya? Ay, awan sir-sirbe makasarsarita. Hindi ka kamalangay. Anya ngamin aya ti makagapaw. No apay akaguram ni Anjay. Awan mo tidakas nga aramiden na kan ka. Ay basta, marurudak man kan kwa na. Basta makita ti post na iti Facebook. Hay, marurudak. Anya, ay, amangan kit di mat, no apal mo lang daytakan kwa na, iso akasta ka. Anya, siya, umapal kan kwa na, ha? Anya kumangay ti apalak kan kwa na nana. Jay mata na akasla mata ti kwago. Anya, ay basta, sa anak nga umapal kan kwa na, nukunak asaan? Saan? Makapulis ka may, papanam. Mapanak ijay ili. Mapan ko man iswap day ti cellphone ko anagalas. Iswap. Saan ka mo't atulang tapno saan mo anang agtimbaga kanya? Anya? Mapan ko man iswap itinapimpintas ti kamera na. Tapno damat pagpapicture mo di tarupam. Wana, tapno oray ti kamera laeng apumintas ka. Oy, pangaasim si Kamaryo Di mo dadauling ti aldaw ko, no di mo kayat nga aga pata iti makabulan. Oray pa'y makatawan. Awang problema. Anya ti makunam ita, kumare. Nagpintas ti cellphone ko, kabarbaroan niya. Katuanan napintas ko na akon, tapno awan may bagbagam. Manhungay man, tinanggatang mo iti dayta. Inswap ko laang ti sigot a cellphone ko, mare. Iso na laang, tanagnayo na iti 1.5. Kasta ya. Ay kat nasayaan ta nakapabarukan iti cellphone mo. Andamot ang usarem nga ag-selfie dita, ag-selfie ditoy, ken ag-selfie ijay.
Ay, wala. Iso nga ron nga yung karkarigatak anagurnong iti 1.5 tapnula ang maisukat ko ti cellphone ko. Ay na, nakuy-uyaw dayjay a Petra. Ngam ita, aramid na matlaan. Ha? Anyat ibagbaga mare? Apay, saan mo kadipay ang nakita ti post na iti Facebook na? Ha? Ada niya? Adamat mare, makakatawa ak nga rod, takas taunay ti filter na. Nga uray lang na pukaw, dagiti kiday na. Sana na makita, gapoy tinalabas a filter na. Anya? Kan saan laang aday ta? Uray ti agong na. Saanan a makita? Ngamin, to the highest level matan ti filter na. Ay, oo na yan dyan, Petra. Kundi dilaw. Ngamita, nakarkarong lang arudan. Ay naku namon mare. Naimbag pa'y kini Anjay. Ta natural ti pintas na nga ipopost na iti Facebook na. Ngam dayjay a Petra. Ay nya lakit din aya. Bayam, ha? Ibagak man no may ditoy. Tapno makarik namat iti kinalabas ti panagsasao na. Amo mare, nakita man timpos mo iti Facebook. Po, unay na filter. Nalabas mare, nalabas. Anya? Amo mare, tsak pa kiti nailasin na dagos asika. Kaputa napukaw maten nagitikiday mo. Ken, saan lang aday ta? Agraman ti agong mo. Naguyaw kamitin ko, mare. Ay, saan ka man nguy-uyawan, mare? Ibagbak lang ti pudno. Kisayam ti panangus usar mo iti filter kunaktuman. Ha? Amangan no matalimu daw ti makakita ken kay ti personal. Kapu iti kitot ta. Ala kunaktuman. Si kakit di mo, ti kunamkit di. Umapal ka iti rupak nga ipupus ko. Iso akasta kang agsasao kanya. What? Onya, makiumay ka ka di ijay syudad into no may alawas, Petra? Apay ijay aya. Kitno ka sa Andrea, ti anak ni Manong Romeo. Ha? Aywan kaya man niya. Ikito na. Umayak ta umayak matagpasyar. Un nga ro, tapno maibagak ni Manong Romeo nga ireserbaan na ka iti pagtugawam. Asino pa iti daddo mga umay? Diya ka mo no umay mo daw Livia kan bakla. Apay, ada yung bagada ken ka? Awan matimbagada kanya, lakay. It salut-sudam ano, mapan kay jay. Tapno amom bakal. Ala, ag-enjoy kayo, mga kukumare, ha? Ha? Sa dino ti papanam? Adanas ken amapan ko gatangan ijay SM. Ha? Kasta ka di? Asino nga ti kaduam? Siyak lang. Pakibantay yuman gayam ti cellphone ko ijay silid. Saan ko nga awitan tanalobat ngamin. O sige, ingat ka. Tama nga numapukaw ka, Petra. Ay napo, pakawanam. Diyak matamuno sa dino tayan ko. Sapay awan ang mamuk dito eh. Diyak amuno sa dino ti pagsublyak. Ay, kasano na ito yan? May bagaro si madam. Di tayo kayo pa palpaliwan. Ha? Panagkunakit mapukpukaw kayo. Ay, uwad sir. Diyak nga rin amuno sa dino ti pagsublyak. Kas daga di? Awan ka diti mabalin yung nga awaga na mangsukon ka na kayo dito eh. Ay, kwa, diyak ngamin intugot ti cellphone ko, sir. Amok ti cellphone number ti asawa. Ang mga numabalin ti makitawag kada kayo. Okay. Una. Ay, thank you, sir. Sige. Ay na, hindi naman sungsumbatan. Ay, aguli ka. Mabit lang, ma'am. Nakasave mo ti contacts ko iti numero nga inawagan. Ha? Siga ti asawa ni paring Mario niya. Ay, uwan, sir. Siya nga rod. Api nga mamuyo ti asawa. Classmate ko ni Mario, di high school kami. Imayak lang dito yung syudad, ta dituyak ka na destino.
Di ka ngamin nailasin. Makit-kita ka iti post mo iti Facebook. Ngam, adayo ngamin iti personal tilangam. Anya? Intulot kong ti asawang pare Naimbaglangan, tasak tinaranaan na. Ay, una yun na Petra. Naimbag ko na mata nakasave ti number mo iti cellphone ko. Isuan na amuak nga iso ti asawam. Diyak kami nabigbig ka. Makit-kitak dagiti ipupost na iti Facebook. Naka-filter ngamin. Amin nga ipos na, naka-filter. Dahito ti kanahin ko kay pagbagagan ko na pare. Sige tamot nga agpos. Kas tao na, filter na. Huwag nga ron, pati digiti lansunis, naka-filter. Rambutan. Saan mo tadakas ti agusar iti filter? Agam no nalabas ka, madi. Ngamin, numapukaw ka. Di da ka may lasin adagos. Nang runa iti syudad. Ay, una pare. Isa pagyamanak una ya. Tapos sikat tinarana ang tasawak. Ano saan? Amang ano napukawang. Ay, dahil tangamin ti bagbagami di palakin ka kumare. Kasanon nga ino awan ni Borsyo anaranam ijay na panam. Di napukaw kan. Nangagmumat siguro timbaga na itayan niya. Di na ka na ilasin. Gaputan na sobraan iti filter na. Dagiti makitkitang ipopos mo iti Facebook. Ala, huston ko kumare. Jak lang aruden matagtagari. Gapo iti danang ko. Kasanon no saan aniborsyo tinaranaa. Ay kat, nalabit ama inayon tinagan mo kadagiti missing ita apanawan. Ay, makapaulag ka talaga. Makapaulag ka, Petra. Jak amo no niya ti may bagaken ka. Jak amo no katawaan ka. Wano masyanak para ken ka. Ala, huston ko nakmanon. Jak kayatan tiyagsaw. Aguli makaklatan. Ay, imbes anapan tayo di syudad, tapno makipagragsak. Ngam saan mo, tanapanggalang nangaramid iti pakaistoryaan. Ha? Anya nga ita, sigat ipagkakatawaan nag iti tao, anapan imatindar iti kasar. Mangibabain ka. Ala, kat husto kumamot din. Ala kay. Naita nga min ti pagbaki diging kakit. Nagpus ka iti Facebook, nalabas ti filter na. Nga uray lasan ang makita dagiti kiday mo, kas kada agong mo. Anya? Mangibabain ka talaga. Likli ka mun man, tagipos iti picture mo, iti Facebook, nakapilter. Nakababain ko lang manay. Ay na, nakababain mo tanday tangay naramid ni Petra ijay syudad. Wan nga rod nana, gapo iti nalabas apa nagususar na iti filter. Saan ana ilasin jay pulis ng akin amukan kwa na. Ay, Petra talaga. Kastaunay arurod na kin ni Anjay. Tunggal makita na ti post na iti Facebook. Ngamita, nakarkaro mo lang road. Ay, nakunayaw, nana. Makitkitak mo't lang amin dagiti ipopos ni Petra kag agasem man. Tasaan pa yun na makita ti kiday na agraman agung na gapo iti nalabas apa nagususar na iti filter. Wan nga rod nana, ngam na kunana asaan kanon nga agpost iti picture na iti Facebook. Kastaya, nabainan asiguraw iso akasta ti imbagana. Makadlawak man ba kay? Itaman pa yakas laawanan ti makita nga ipos mo iti Facebook. Diyak lang aruden agpopos. Ipalagip mo pa ilaang mo. Ibagbag lang. Manyalagid din. Siguro, napabutngan ka niya. Ha? Gusto lang. Agistahin ka na pukaw. Tapno pagnakmamalag. Unay mo tinday ta pa nagsasaom kanya. Kaslasaan nak nga asawa. Asawa ka? Marurudak. No malaglagip ko dagiti bagbagam idi kontrakin ni Anjay. Kanya nga ita, nakarkaro ka pa gaya. Ala, husto ka din lakay. Saanin ang maulit dayay?
Husto ka iti imbagam, anapabot nga nak iti napasama kanyak iti syudad. Adal daytagan ka, asan anasaya at tinalabas a filter. Tanumapukaw ka, narigat na ka sa pulen. Ngamin, adayo tilangam iti picture mo, nga adda filter na, kumpara iti personal. Ang laki din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.